lali suwa zirtir apostol som pahnih te kha Krista tana martar masa te an nia an ni baga khan tun lai hun thlenga Krista tana martar te hi an lom renga lali suwa tana martar Isu an rin na phat san du lova an nun na hlutak hlan ta mi thiang hlima an puan tak mi pariat te chan chin ingai thateng pakhat na mi thiang hlim Stephen hi lali suwa ring tu Isu tana martar masa berania athu soile athi dan hi kan Bible tirko te thilti bungruk le bungsari thuwa te kan hmuwa ahun lai khowela ring tu te zinga a ming hi alang sarin hriat a hlo hlea khati hun laya an pathian biakna sinagoga an sa kho zirtir tu tenen a pathian thu zirtir na chungchanga anin muthiam lova chuwang chuan mosia dan le pathian soi chia anga pu ania hei wang hian juda sa kho suai tu pui thiam te thin na kheita hle maya manani in juda sa kho ro rel na ma din tirania an juda sa kho dan kal le do dal tu te chunga thik thu che em juda sa kho ro rel tu te chuan thiam lo an chan tira mi puin lungin an deng hlum ta ni a thi kum hi edi somthum le pariat ni in soyania Anglican Koshan Lutheran Koshan Oriental Koshan Eastern Orthodox Eastern Catholic le Roman Catholic Koshan te chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat ringna ni hi khothlang rama chuan December ni som ni le paruk le khochak lama chuan December ni som ni le pasaria te an mang thin ani pahnih na mi thiang hlim Mark the Evangelist Herod Agrippa pakhat na hun lai khan lal Agrippa khan Isua zirtir Johana unau pa Jacob kha asa hlum tira chu juda hovin an hriatin an lom hle ani ti hria an lom na siam nan Isua zirtir Peter po chu ti hlumatan aman le a ma se Peter chu tanin chunga zana amuthil lain vantir ko aron kala tan in atanga chan chu ani thu tirko te thilti bung som le pahnih thuwa kan muwa chan chu ani nuwa po Petera chuan Isua chanchin chu hrilin azin kual ta zela heti azin kual na lama hian marka nen hianin tongin marka chu Petera tong le tu atanga Petera thu soya piang te chu ziakin na lo chin chia zela ti chuan kan Bible chanchin tha marka ziaki alo piang ta ni ti in Roman historian Eusebius of Caesarea chuan aziaka Isua thi atanga kum som le pokoral nu edi somli le pakua vel khan marka chuan Koshan Church of Alexandria chu adina heta hian bishop masabberan nge ma se Koshan din na Alexandria khomi pui Isua ring lo tu te chuan marka thu hril le a Koshan din te chu an ngai theilovin marka chu ti hlum tuminan manta a ngonga sui suala thungin Alexandria kholaya chuan diriam takin sakorinan nu kwal ta chiam maya chumi nuwa atak sa chu an po dar tir ta vekani alui ro chu alo la him hlova Alexandria ring tu te chuan chu la in ama ko san din nge Saint Mark Coptic Orthodox biak ina anda tani athi kum hi edi somruk le pariat April ni som ni le panga ni in soyania Coptic Orthodox Eastern Orthodox Lutheran Koshan Eastern Catholic le Roman Catholic Koshan te chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat ringna ni hi April ni som ni le panga an mang thin bok pathumna Isua zirtir mi thiang hlim Bartholomai hi Bible chanchin thabu pathum Mathaya Marka le Lucas ziaka te kan hmuwa Asia khomol pui le Africa khomol pui baka Armenia rama te chanchin tha hrilina zin kual thina Armenia rama hian an ramlal King Polymas chu Christian asiam nge ni ma se chu Armenia ram mi pui te le an sa kho pui thiam te chuan an du lo hle maya Polymas unau pa bula an hek ta a Polymas unau pa chuan chu a hriat vele alo thin ur hle maya Bartholomai chu manati hlum tur ti in thupe ka lo chu ngalani ti in Eusebius of Caesarea chuan azia kane Bartholomai an ti hlum dan po hi arong in rap thlak hle maya
anung chungin a vun nan li saka chumi hnuwa alit ling zonga kheng betin anti hlum ta ni Anglican le Lutheran ko rante Assyrian le Oriental Orthodox te Eastern Orthodox Maronite Catholic le Roman Catholic te chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat rengna ni hi khotlang ram ko ran chuan August ni som ni le palia mangin khochak lama chuan June ni som le pakhata an mang thina ni palina mi thiang hlim Ignatius Saint Ignatius hi AD somthum le panga piang ania ano pante tanga Christian ni to ania Isua zirtir Johana thui roi zinga apuipa panga zinga pakhat ania anti ke khuwa Bishop Pathumna ani nge Christian ani awangin ahun laya Rome Emperor Trajan chuan AD za pasari kumkhan Rome khopuya akova Rome khopui pana akal lai hian Christian te thurin in nga na lekha thom poimo tak tak pasari lai a ziak nge ni Rome khopuya thlen hian Emperor Trajan ma chuan in lanin achung thu relania thiturati ani zui ta boka Colosseum sakol po som turin an khung ta ni sakolinan po som ma hian laule zammi lovin ke chu Krista ta kania sakol hale tin hriam tak tak tena an po soma an thil som tur kani ti chuan Krista ta na rim tui tak chua tu mi thiang hlim kani yang ti na soya edi za pariat khan sakol po somin athita ni Saint Ignatius si Lutheran le Anglican ko rante Oriental Orthodox Eastern Orthodox Eastern Christianity Assyrian Church le Roman Catholic ko rante chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat rengna ni hi Eastern Orthodox Coptic Orthodox Church of Alexandria le India Orthodox te chuan December ni som hnia an mang thina khotlang ram le Syrian Christianity te chuan October ni som le pasaria an mang thina ni pangana nula thiang hlim agatha Christian a in pek nuwa Romlal Quintinas chu kuna chibai abuk du lo wangin manania Quintinas at thinrim chuan Isua arin la aphat san pha ringin no chizor na hmuna ada ta ma se no chizor na hmuna po ain hlan du lo wang le arin aphat sam du chuan lo wangin anu te chu thir linga de ral sak aveka sei sakania ma se chu ti chung po arin la la phat sam du chuan lo wangin Quintana sa ti ngai na shalo chuan lungal thei ling sa manga urhlum turin atita lungal thei sa an urla hian na satak main lir lo hing vak maya chu lir hing chuan anom na in chu ron soi chimin Quintana sa chu in chim chuan adel hlum ta zoka agathai chu hetia an ngai sakna atang hian thachuak le in tan ina an khung hlum ta ni apuan ba mangin tlang kang turati top ni in achan chin hi soi thin ania hei ba ka hian lir hing le mei pui laka te nute cancer laka te veng him tu mi thiang hlim ti te soi ni bok Eastern Orthodox le Oriental Orthodox te ba ka Roman Catholic ko san te chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat rengna ni hi February ninga a manchin ani bok parukna mi thiang hlim George Roman Empire huam chung Palestine ram chung Syria rama lidda a edi zanghile pariat khan mi thachung ko atangin George lo pianga alo puitlin hnuwa Roman army azoma heti lai hian Rome Empire Diocletian chuan Rome sipai zinga Christian omve te chu angai theilavin noksak atileya chuwang chuan Rome sipai Christian zong te chu mantur thupek achuata George si Christian ani awangle sipai ho tulu ani boka wangin Emperor nena chuan kalin athupek chua chu hnu kirle turin angela ma se Emperor chuan ama George azok chu arin na phatsana Christian atanga in hnu kir turin alo tilet ta zoka ma se George chuan arin na phatsanin Yesu chu aphatsan theilo thu huai takin Emperor chu asila Emperor chuan ti hlum tur ti in achung thu alo rel sakta ni thitura ti ani ti ain hriat chuan George chuan anei ro hlu le sumzong zong chu mir thei te hena asemral ta vekani
an tih hlum dah ni a rawngin a rap thlak le a thil bial vir thei breaking wheel an tih maya ngun hnam hriam tak mai hi tam takan tron beta chumi an han tih vir chuan George taksa chu ngun hnam hriam tak mai chuan atai thler ta diai doi maya ni khoselova om thlengin chu tiang chuan ngai sakania ni khoselova a om chu an ti har le zela chu tiang chuan voi inga mozat kai hara soi sakania atopa alu an tan sakta ni George khove ram sang sang England gozo Malta le Portugal ate Petron Sen ni na nei ania ahun lai hian khove ram sang sang a Christian te zinga chuan hriat a hlo in a lar hlea Islam sa khu zui tu te a po a ming hi a lar hle ani a thi hun hi edi zathum pathum April ni som ni le pathum khan in Eastern Orthodox Oriental Orthodox le Anglican le Lutheran ko san ba ka Roman Catholic ko san te chuan mi thiang hlima an puanga ama hriat rengna ni hi April ni som ni le pathuma an mang theina ni pasari na nula thiang hlim Lucy kumzabi som pathum na hun lai khan Lucy hi pathian ring lo mi pakhatin nupuyan nei tumina hela ma se Lucy chuan chupa hena chuan Isua ta ni thule anei ro lu le sumzong zong te chu mere theiten hena semral jok turin alo tia chupa thin rim chuan Lucy chu Christian ani awangin a hek ta a Lucy chu Isua ring tu Christian ani awang chuan man ani ta a no chi zarna hmuna da ania ma se mak tak main van tir ko tenan veng him tlata tu man no chi zarna hmuna hian an khoi theilo ni in an soi no chi zarna hmuna an da nu hian na sataka ngai sakania amit mu kher chu sakania ma se pathianin a ma aya mit meng moi jok le fia jok mit muthar apele ni in a chanchin ziak tu te chuan an soi bok heti angani wang hian governor thupekin hal hlum tura chung thu re lani le ta maktak mai bokin an hal hlum na tur mei pui chuan nula thiang hlim Lucy chu akang thei ta reng lo maya an mang ang chuan atopa chemte in a shroka an vita an vithlum ta ni ama hi middel te tan bi ka mi thiang hlim te in soi ania ale man je thin na chuan rangka chak thenga ama mitmu choi lai lem an jek thena ni Anglican le Lutheran ko san te ba ka Eastern Orthodox le Roman Catholic te chuan mi thiang hima an puanga ama hriat rengna ni hi December ni som le pathuma an mang thena ni pariatna nula thiang hlim Catherine of Alexandria lal chung ko tanga seilian lal fanwania le khathiam takani leirol te ni lain amhena mari ronin larin chuta tangchuan Isua Krista chu anun zong nei tu aloni ta a Isua ta na in pumpe ka mitam tak Christiana asoi lut zui ta poka heti hun lai Rome Emperor Magenta san Christian te nasataka atidu da thin chu adu lo hle a amhena kalin Christian te ati du da na chu ti top turin nge na ma se Emperor Magenta chuan alo ngai poi mo lo hle maya ama Catherine jok chu Isua arin na aphat san theinan an noya philosopher un pui te chu Catherine in hena tirin Isua arin la phat san tir tura min turin atira ma se Catherine chuan chung Emperor Magenta samithiam rul chu Christiana alo siam ta jok hlova Magenta sa thinrim chuan asipai te tirin Catherine chu asoi saktir ta sep maya chu tianga soi sakani chungpo chuan arin na aphat san du chuang lova Magenta sa ti ngai na shelo chuan nupuyan neya asom tangot maya ma se Catherine chuan nali suwa tani thule anun le hun zong chu Isuan anei vek to thuina lo changa Magenta sa thinrim chuan breaking wheel mangati hlum tir turin thu apeta breaking wheel mangati hlum anhan tum chuan wheel chuat sele tatat maya Magenta sa thin urti ngai na shelo chuan atopa alu atan tir tani heta breaking wheel manga anin shemdan hi soizau talokila sakor to lai lir ke bial anga siam hini in chumi mang chuan in ngai sakdan chi sang sangan siama anti dan tlang puya chuan thir ke bial tlanga
an taksa chu thir ke bial tlang kual anga phur betin an lir ta thina an mi hrem te an thi ma chuan an lir thina ni tin a dang le chuan thir ke bial chu a phek zong a bok zong da in a chunga an mi hrem tur chu zangthal zong a mut tirin an phuar beta thir ke bial chop chuan a laya do kangin ban sang tak chi pa an do kanga nisan noya an thi ma chu an phawa chaw ak le sawa sehel ei chi ten an mit mu te kher chuakin an taksa chu an ladam lai reng po in an tlan thina ni chidang le chuan thir bial chu hervir thein an siama thir bial tlang thop chin an mi hrem tur chu phuar betin thir bial chu an hervira an hnuai lama thir zum hriam tak tak thing pheka tam tak kil borin chumi thir zum hriam chu an taksa hruta tlai thler thei turin an da thir bial chu hervirin an mi hrem taksa chu an thut thler tir hniang hnuang thin ani tin a chidang le chu hetiang deuh tho hian an hnuai thir zum hriam tak aya mei pui chepin an mi hrem tur chu thir bial hmang chuan her kualin an hnuai mei pui chuan an ur hlum thin ani hei hi ketrin hrem na tur atana an ti po ani nge nge a ketrin hi orthodox le anglican ko hran baka oriental orthodox eastern orthodox le roman catholic ko hran te chuan mi thiang rima an puanga ama hriat rengnani hi november ni som ne le panga a an hmang thein ani